حکومتا هریما کردستانی جبوره گریگرتن لبلافونا ویروسا کرونا چندرین ما و تدابیرین تایبت ستاندنه و جوانجی قدرگرنا چونو هاتنه لحریمه. وزیر نافخوی هریما کردستانی ریبر احمد کنگرکی روشناموانی در راگهاند قدغیا چونو هاتنه بو 5 روژندن هاته دریش کرنه. وزارت نافخوی هریما کردستانی جروجا اینا بوری ود دست پیکی ده قدغیا چونو هاتنه لناوا باجار حولی رو سلیمانیه بو 48 دمجمیران و پشتره بو هفته و دمجمیرندن راگهاند بو. کوش روژا شمیه و دست پیکر بو و دمجمیر 12 نیوه شوا بوری بداوی هاته. ده روژا چهارشنبه وزارت نافخوی هریما کردستانی جارک دنجی قدغیا چونو هاتنیش بو 5 روژندن دریش کرن. وزیر نافخوی ریبر احمد راگهاند قدغیا درکتنا در و هاتنو چونه کو اوه چند روش بون هات بو راگهاندن گلکی بسود بو. اجبر کو پر باش ریل پیشیا ویروسا کرونای گرتیه. اجبر ویجی ما بریار دایه 5 روژندن جی وره دریش کرن. وزیر نافخوی ریبر احمد لباشار سلیمانی به پارێزگایên حەلەبجە و سلێمانی و rêveberên deverên raperîn û germiyan re li ser rûbirûbûna nexweşiya koronayê civiya. Her devî derbarî de Wezîrê Navxweyê Herêma Kurdistanê got ji ber tedabîrên ku li hember belavbûna nexweşiya koronayê hatine girtin, dahata Herêma Kurdistanê kêm bûye, lêya giring parastina tendurustiya welatiyan e. Wezîrê Navxweyê li ser bandora tedabîrên li hember koronayê li ser dahata Herêma Kurdistanê got jî dahata hikûmetê kêm bûye. Lêya giring ew e ku tendurustiya welatiyan hatiye parastin, em tiştekî ji xelkê xwe venaşêrin. Me dahat kiriya qurbaniya tendurustiya xelkê xwe û em hêvîdarên aboriya Kurdistanê kêmtir ziyanê bibîne ji vê rewşê. Her derbarî vîrusa koronayê duh êvarî rêveberê tendurustiya Slêmaniyê Diktor Sabah Hewramî jî eşkere kir ku 4 nexweşên dinyên toşbûyê koronayê baş bûne û niha li malê xwe ne. Li gorî dawîn amarên Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê da niha 39 kes lê Kurdistanê tûşî nexweşiya koronayê bûne û 13 ji wan baş bûne û kesekî jiyana xwe ji dest daye.